فرقان عندنا وني آية ورونا دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. ومقلا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye karisuye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani saba shahru rabi'u shani ninye hijra sankalunani na bisuye umugani sabanai miladi nasarau ka jate ba fulani mugani kele sankalotani kele na bisuye umugani seginai ambe bako jikuruni gorofula masjid salamu kono. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Qul anjalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Tumami deresu temene aya munun temena kunu maka kafiru ya yira ko qur'ana te foye ko galonde do cire nyatige akunna ko mo o fana ya deme wala ka fara nyonga ala kunana ni tonyaliye unana ni ngalonye ko mo folo ka kitabu ko lude do tuguni ko cire nyanyini do fe ko sabaye ko sogomani wala o tigi bo kalaka wa ala yujabi ala ko qul ma murafuye anjalahu alladhi ya'lamu sirra fi samawati wal ard. Nin qur'ana cide manin qur'ana tige akunna muhamma deme ka faranyogonka cide manin qur'ana ta kitabu folowula janko na nyini mugofe ko o ka sabaye no ba kala ka sogomanu lafe ala de nin qur'ana jigi afuye ko ala de nin qur'ana jigi masam min be gundo do sankabawlon fulani dum ko ron fula masam min bo gundo indo ko de nin qur'ana jigi innahu kana ghafurur rahima. ala yi sutura masade nabi sutura junubu la kayafaye ala yi hinna masade du'a lahu ila tawbati wal inabati har biala baki ka kafir wele kata tubu de ma anu ku yere sagi kata alama wa ikhbaru lahu bi anna rahmatahu wasi'atu anu ko kibariya fana ko ala kan nema yurwalende do wa anna hilimahu ajim ko ala kan munyu fana o kabbo ma anna man taba ilayhi taba alayhi mugo ni tubira kata alama alabi katubu mina fa haula ma kajbihim wa iftiraihim wa fujurihim min kafiru fule kafaru ka galon tigiyalika anu yemmin tige galon min tige kafanu ka fajiriya wa buhtanihim anu ka galu wa kufrihim anu ka kafiriya wa inadihim anu ka kannageleya wa qawlihim an ar-rasul wal qur'an ma qalu annu yakuma min focide ni qur'anaka ona tabe yad'uhum ila tawbat wal ikhla'i amma hum fihi lil islam wal huda kafaran nimbe ka harbi ala baki ka kafiru wala ku be minna ku ka bola
ukata silamiyala ukata kandama aya wala kuna lako laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasati alakum mo kafir yara mo munu ko alaw yasabade وما من إله إلا إله واحد بطو فنسيته فو بطو فنكله وإن لم ينتهوا أما يقولون ألقوا من بني فو نوما دابلا لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أبي مغنصر ولا مغمن كافر ولا لا جاب بوصر لا جاب من دون لا دمي وكفن بك ألقوا ما أفلا يتوبون إلى الله واستغفرونه والله غفور رحيم أنا قيالا نونت توبي كتا ألما وا وكا ألا يفدلي ألا يستر مسالي ألا جنو يفو مسالي عليهن مسالي وقال تعالى لك يا ورلا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ألكم مؤمنون بمؤمن كيما ولا فتنة وكدين لا أن مؤمن مسلمون وكفي مطوبي على كجانبك لا جواب يمين بوجاني قال لحسن البصري لحسن البصري انظروا الى حاجه الكرم والجود اكو اكن فنن شريا فله على كفنن شريا على كرما نا كفنن شريا فله قتلوا اولياءه نوني على كولجو على كمغنينو دفقا وهو يدعوهم الى توبه ورحمه ala baki ku wele kata tubuma ani nema donc o de nyogo na fule ya mfana nin kafiru ye kuma munu fo cidenka anu ye kuma munu fo ewa kuranaka anu mu kakkanna geleya nu ka kafiriyabu hari biala yi wele kata tubuma وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا على بانك باريا مسمى كورتا لين كافر ككن نجليا أنيوكا قالون تجيالي كتشنيا قالون تجيا كاسرو هوجته دليلاته وقالوا مكة كافركو ما لهذا الرسول كن نيمون تشيدن سويه ياكل الطعام ale be dumuni de du comme an be dumuni ke cogo min a be mi comme anw be mi cogo min wa yamsi fil aswaqi a be ta kana shagi ke sugu fana la a be ta sugu fana la n'a be ta jago ke n'a be ta sanni feere ke ko a be balo ɲini la ko nin ye siden sugu juma ye maana makka kafiru ɲana ko hadamaden tun man ka kɛ ciden ye ko malikiya de ala tun kan ka malikiya de ci ale te dumuni ke komi hadamadenw be dumuni ke cogo min a te mi komi hadamadenw be mi cogo min mɔgɔ t'a ye yaala sugu kɔnɔna la ko a be balo ɲini la komi ciden ko ale ye ala ka ciden de ko ale be dumuni du komi olu be dumuni ke cogo min a be mi komi olu be mi cogo min ko a be ta sugu la ka taa sanni feerew na ka taa ka garijɛgɛw ɲini ye lawla unzila ilayhi malaku lawla kure munye halla ko hari malika tun ka jigi cidenka fayakuna mahu najira malika innake bagabali kirai ka fara cidenka uye munyira yanfana ko mana cidenya mindira cide makko atisa koro maka kafirun ko atisa koro ko hari ala tun ka malika do ci ka faraka ko ni cidenye mugo munun wele nawu maso malika mba fo awma ala ka cidendo de ayel limana naye de naman limana naye ala baw halaki de ko munna ala moke ni ciden do ale te ciden yakoro munna ala man malikiya do jigi ka faraka nimba simbentiya ka deme onake bagabali kelay ka faraka na yo mo munun wele nu maso na fu ayeso de ala de ya ci koy ayeso na maso jana kata baw soro de ko munna ala moke folo la ye munyira ko hadamaden man ka kɛ ciden ye mɔgɔ min bɛ dumuni kɛ mɔgɔ min bɛ min mɔgɔ min bɛ taa sugu la ka taa i ka garijɛgɛ ɲini k'o man ka kɛ ciden ye filanan u y'a yira ko hari ciden ye min ni ciden ko ala y'ale ci ko a tɛ se a kɔrɔ
ko munna alama kati ko hari ala tunga malika do faraka min be se ka ke sababu ana se ci de nyakoro ni nye fulay أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أو يلقى إليه كنز وبني أكو عليه تشيدني أو يلقى إليه كنز ما نيموني ni ala ko laula unzila ilayhi malaku fayakuna ma'ahu nadira la nyini walaula yulqa ilayhi kanju la nyini yode ko hari ala tunka nafuru min fara lembe nyogonka ala hari ala tunka nafuru do fara nyogonka ko jigi kanama ana dumuni ke wona nafuru nkono akana hatagiya mogola akana hatagiya kata sugula kuni ala ko ala ni ale ko ala da ya aleci har ala tun kan na fulu do fara nyugon ka ko jigi kanama ana balu na fulu ina na te hatagiya ayere kata sugula aw takunu lahu jannatu ubi hari nagu furu do tun ka sura bolo ya akulu minha na be balu ulaka dumuni ko kono na ta sugula ko na le ko ciden ko ale cidenye ko nunun de tunkan ka kiyaye imalana na fulo fara nyogon ka jigi anai dumuni ke ko akana ta sugula ubi na go furu do ka sura bolo abe balo na go furu minna na te se sugula tama wa qala zalimun tunyalikelaw ko in tatabi'una illa rajulan masuhura uko nyogoma atake katugu mugo shiko fum mugo dabalile mana ko ciden fule ka qur'ana kuma munufo ala kempo ka bato foy kana fara alaka ka soro wulu ko mo kew ulu faw ubotumbe okodeka ciden kana ko abu balu ko ka toye qur'ana be kuma munufo o kuma de kera ulu bolo komi fato kuma ko mo dabalin da yin yake ko ya dabalin da ya surabe kuma munufo atu kalama ko da ya to ba ke ka kuma nin kuma ya abe qur'ana min kala to kare o kaba ko da yumina ko addabalin da ko addabalila da hakili cinyana ko da ya bilanin kuma sugula arrajula masuhur wada ta masuhura انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا انظروا على كويرك اللجي كيف ضربوا أكويك اللجي كيف ضربوا لك الأمثال وين مثال يوم التالون قسيمة تغمي جاءوا بما يغجفونك به ويكذبون به عليك من قولهم وككما دولا وكتير ما كو ساحر كود دبل كلادرو بس ناي اككما فو ناككما بحكري مؤمن كحكري كني ناي ولك توحيد ما نوبه توحيد منك بركه ناي كو ابي مغود دبل نوبه سوما maka kafiru nin fo cide ko sahiru ko dabali kala dero wakati dola ubafo masuhuru ko adabalende ko korte de yamina donc abake ka kumaudo de fo ko atu kalama uyo fay mazununu wakati dola ko ayi ko hakili yere inde cinyana mene ko fato de do ko abake ka kuma munufo ko hakili ma kuma ute ko abe fato kuma ko fate de do kajabu wakati dola uko galon tigala de do ko cire mbake kamunu fo ko abe galon de tige shairu wakati dola ko cire ma uka kuma dola ko donkili danare do ko abe donkili de da ko abake kan qur'ana min kala ko donkili de do wa kulluha aqwalun batilatu wa kulluha aqwalun batilatu mun kuma munu fulani ya be kuma cinyale abe kuma fu
kafir fulika kuma fo ciden ka abe kuma fu kullu ahadi mimman lahu adnan fahamin wa aqli mugo ni famu doni bila hakili doni bila yarifu kadibahum wa iftira'ahum fi jalika iyire bado kuma ka kafir ye galonde fo ka galonde tige ka fo nin kuma wula abin galon mbanuma fufule de nunu fora cide nyede ni ode ya to mugo fana ko an ka jamana kono ko be wele ke kata tauhidi ma ani sunna alama ni haji salafu salih kon ne ma dala naka karamugo ni fata lawo ode be fo ko ne ma dala ni fata ka karamugo inawo o kanam tauhidi wele ke la sutoro ni fora mugoye hari abeta ma bogo min ko kausaye nin kuma sugu fora mogoye hari akabeta ma bogo min kade o kausaye nunu fora ale ulaka len fule qur'ana kono abe qur'ana ya be ala yere ka kuma ni afora e fana yewo konne ma dala na ka hakili bewo fato korode do uko ne ya me ko fato korode tundo dirita tere de do aka kuma chogo manyi de yo donc ale ko de ko be kake ale sagude abe bede lagos abe bede sabute ale ya bede haramu yaw aye fembe ke bidiye qur'ana kala len ko fe aw mbolo ka famu aw be sege filinin kuma wala Cheikh Sal Fawzan fo ka kuma aye kuma aya fo fo da ka fara fo tilo amma ko sitala Fawzan yo defo ko saudi aka karamu abe tawhidun sunna min ka ko jinya dunke ka nalinin ka sabteli ka cha auka aku da ka fara kun mutu bi ghaijikum aku alebu ulugo defo mo ye tawhid jugu ye sunna jugu salafiya jugu aku alebe mu fu ye aye sana ka dimiye aku alhamdulillah tanke ulube sira jelen ka ulumma kote mo shika kuma na uda ka fara sabteli nanili kama insha Allah an fana bo sirade ka tauhidi foli sunna foli ala manhaji salafu salih sabtuli sugum min kadi mugo ye kuma sugu kadi mugo ye afofo ida ka farama ko sitala o fora mugo ye ubetama ukatama bogo kausa anye bal nimbe kuraji yere ni dusukun be kuraji de do anyere dusukun kono yere ka fo ja ande minka ala tade do ja ande minka ciden tade do parce que ni fora ciden nye anyona fora nye ambado wala wode cinyai nyode fun ko salafu ko don ka ba ko mugo ni eko ebe tauhidi weleli de la ebe sunna weleli de la ebe salafiya weleli de la mugo mi juguya mugo mi lagos mugo mi sabte ko ikasi kayere la shikayire la de ko ibe dawa sugu modeli min ka dawa cugo nyumate ni yere ya be dawa min ka lagosil baga kacila sabtali kala kacila nani baga kacila dugu kacaila adoy kan ni sonja ko ibe siraka ni sonja ko ka dawa ibe siraka ala kambila kidon ka dawa cugo nyuma da'watu ila tauhid wa sunna ala man haji salafu sari ala kan koy o dawa kelawe nimba jena ya na jena nimba kanuka anan kanuka nimbi ba ma ini ba nimba njuguya ini njuguya amma ko sitala fadallu ala kullu filila ay an tariqul huda nunun kuma sugu fo cidenye ala ko firila kabo kanda siraka fala yastati'una sabila uteseka sirasro ube kanda ni siraminye wazalika anna kull man kharaja li haqq wa tariq parce que mugo ni bora tinya kono i bora siraka tariq al huda anna kull man kharaja li haqq wa tariq al huda bun kasiru kon summa tawajjaha ako ekili lende do ni nyesiro yoro ni kuma tawhidi kan sunna lamma je salafu salih na yakuma min foya jinya da tilebina akason lame ni kuma min foya tawhidi ni sunna kalamma je salafu salih jinya da koro ni don ka ba min kuma nayi abaka kuma cinya tigiya
ka sembenta ka fu karasayen nin kuma kelen fo nin cogo kelen de la nin jamana la tawhidi ni sunna fala manhaj salafu sal jinya tile bi don ke baga min be na be kuma tawhidi ni sunna ni manhaj salafu sal ka u ka kuma be nyogon cinya tigero te nyogon wula bada jinya fantan nani be cinya be nyogon sabati de cinya be nyogon girida de cinya mu te nyogon so sabada ku te bo nyogon koro femme bidan bo mo la jeke ahli al ahwai munum be bidiyaka u be ka kuma be nyogon goshire wodi ato ko ahli sunna wal jamaa wa ahli al bid'ah wal furqa ko sunna mo ni fara nyogon ka bidiya mo ni fara farali salafu yennin defo ahli sunna wal jamaa wa ahli al bid'ah wal furqa sunna mo be yoro ni kelem te khataw de kono ube ni kelem fililende te ube ni kelem ma dambe kata sunna ma de na taaye uka kuma ube kelenye uka aqida ube kelenye uka bato chogo ube kele je fanta nani be utenyo gonje me bidia la jeke kana bo jamana nyere kono folode an kana jina fanta nani laje an ka be wa tariqa munu nyere be jamana kono bidia munu nyere be jamana kono shini shite bato chogo kele har yiridu munum bubulo jikru munum bubulo shini sita te kelenya uye galomba ya munum dila uyerela shini sita te kelenya bato chugo te kelenya a shini site agidala bidia misiru dola nuru birila wuse mfili kofe kulu be setane ta don nuru sallira limami be fatiha kala jama ba kala nofe ko ye duwa uye misiri do ni sallira ibe fatiha fale mo sabanyo nyogonche misiri do ni sallira salamu ko fe mikro be dikele rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban tawba fu amina mi sunna misiru fule jamana en kono ka be salli to ko kale para liteo cinya kelende ko bunka siriya fo to mi misiru dola fini be fense ko cide nyere na Abubakar ni Umaru de be na shikaka ulunye koroye la hawla wala quwwata illa billah cinya be nyogon sabati de me galowa a fara lende do ni ay fara li be islamu yere ni nyogon ce bidiya de islamu faraw tawhidi ni sunna la manhaj salafu salih wode be islamu fara nyogon ka fumu fenye islamu fara bi jiya kono o ye bidiya de fulan ka fuya ni bidiya wode islamu fara تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار واجعل لك قصورا تبارك الذي ألكم مسك هيرا كتشا مسك هيرا سبتي لندو Isa jala laka khayran min jalika alako kafiru fuleka munun fo ko fede akonna adiarale alaye abe fenkiye min kausan nunu nyere na kadi alaye abe fenkiye min kausan nunu nye un fuleka fengo fenke ala be se ka beke cidenya akan nuga bolo me ala ya toye aka hikima do de kama parce que suratul isra kono udella ka nyini cirenfe ko aka kunun nunu mabo makala kulu ka seneke aka jinyu bolowye aw cirenya ala dele aw ala ko ye jibrila ci cirema akoy kam mo fule kam min nyini fe mbese ka ke min ninya ke mu malimaniya mbula jabala madeli ka damfen la jabani la jaba suguminya neba ala bado fana kute so min bale ni majigi وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا كذب به الأولون أو بتاعو من ساسو منون يني فوي مني على بالي كوجيكي مغفلو منون تمنا أو ينو يني وكيلن كوفي وبنادي ويقالون تريادة نيو حلاكي نو حلاكي سوغلو حلاكي الموديل نيو فنا بوچيدن كمانتونغا
o de ato ala masu ka aya nunun jigi ni fone cidenye awa ala ko ciden ma yemmin yini na kadiyen ba kai min numa limaniya bulla jaballa jabal maddeli ka damfel la jaballa ro masugu minna na kadiye fana mbu to ka tanduma min be tobi ana tobi min ma tobi ana tasoro lagara ciden ko ntigi ala kana jigi de tanduma tobi inna lalla har mu remaso don do be bo u ka kokolo wula munun be so nin dinala aya nunu jigili to nin de kama ala yu to ya mi jigi ye munu nyini akera o chogo fanala tan dile uma kafri chamanye nin kuma nunu fo tumbe nin kuma fo bagala utubira ka ke silamai ko ka silamiyanye ni do a chaman fana sara kafiriya ka o don ne nkera nin dina jihadu drapo tabagai komi ikrimata ibn abi jahl na nyono demboro ka kokoro la munun so nan nin dina makalli mana naye donc nun ta mon so tora ode kama sino ala beseka nunun ke koyi ala beseka fenke yere min kawse nunun yere nya ya to e kodo de kama ala besew en kwari ciden de lokofo akonni aywa alayya anyini ko safa kulu ko ka kama ala ka yelema ka kama sanwe ko la boke ko mi ale tofe hadisan dola ala ko ciden ma ibn nabiyuma ciden masakela ma ibode fawa ube ciden fantalama ibode fe akonni be ciden fantalama de fe ni ko wona domi na niri la katashi wana kimma wajuye killa sire ka janga ka takoro ni fara domi ni barikada ala ka hera kacha masaka hera kacha na tiara ala ya atumbe fenke min kausa nimbe waye jumaye jannati tajri min tahtiha al-anhar na ghufuru mun ni ko be boli uka etashi koro anuka ewa iru koro wayajala laka khusura na tunjara alaye atumbe etashi uduma jiyan kono ya na tunjara alaye abin na gufuru duma jiyan kono ba ina gufuru min ni ko be bole akono na tunjara alaye abe fendi man min kasuli ni fo abe etashi uduma do ko ni mun fule ni nye ko abe arjannatiye don yake ko lagara na ni adiyara ni alay mbe fenkiye min kausa ulu ye munun fo ye munye mbe arjanna dima lagara arjanna min ni ko nani mbe boli akono di ko nono ko doloko o be boli arjanna min ka sankanto qur'ana kayru korombo o arjanna dima o kausa katemu ye min fo ewa ko munun fana bi sago de la yufajiruna tafjira ni ko ka boli kata yor mi be boli kata na diara ne alaye nde fenki yalla gara minni arjanna itasum bodima o kausa katemulu ba ke ka jiya ko munun fo e mbal ma har mo ni anya fo to mi qur'ana nana ni tashide wa ni faida mo na wala liki kata tauhidi ma be sunna ka wa manhaji salafiyya ka ayu laje jiya kono be ahara amin be makaba be soro chama be fanta uma kote jiya lawo Sheikh Muhammad ibn Salih Usaimin aka soka ke sima soye ani aka fatu niya jata teteme samu ga munyo konaka balula bogoso de la fadu tara fokato bogoso la malik qadunu tara fokato aka bogoso de kono ubanna jema Sheikh Abdullah Bumbay Sheikh Albani munun banna jema kanya na maya kono ala nana jiya faranyo ka kadumo ya nyone kabu yerela uyanyoni kabu yerela ema wodi fora ciden fanaye ko ale ciden ya bala ka ciden ya la fantandiro ni eko ala ka ciden ya fenye bo ikan kanka kenna fulo tirude na fulo chaman ka soro bolo na go furo ka soro bolo so ka soro bolo ala ko tew mo yimmin tawhid dawa yereta
aka wajibi hakke jinyala abode fe ni jinya kanu ani jinya nafula tofe ewa mugo fana ya koloshi fana ala yi barkado don ka ba hakuma la banna jinya de ma jinya fanta nana ya koloshi ka kitabul laji don ka ba ni ala ya qabulu ka jinya kono ka barkado ka kitabu dilale wona ka barkado ka kuma la abe banna jinya de ma jinya kanu baga kelentula don ka ba yin jinya kanu ala yi to shilatunu har ni e yere ya nyini to ka bo cogo ala bi la tunu de kata ito te bo ala ka yere majigi ani minye e walla gara kanu ani jiya bani ala ko kandu sukun kono bal kazzabu bis-sa'a wa a'tadna liman kazzaba bis-sa'ati sa'ira ala ko fule kamunu fo bo ko de donc uye munun jate kulu tun kan ka ke aye ala ko man nunun fo nunun te ke sababu ye ni kinu nun te ciden bolo o te ke sababu ye ka ciden ya bali uye kuma munun fo sisa umu fo delila ka koy umu fo fana ko be cinya nyine la de ka fo maka kafiru ye munun nyine ciden fe ala fana tumbe nin ke saw kalimaniya ala ko ma nyini umu nyini limaniya umu nyini puru kan limaniya ko umu nyini ko mu kala nyini kanda yede mu nyato yennin ko sugu fo cidenye ala yo umana fo bal kajjabu bi sa'ati uyella gara ko inde galontiga la gara ni jiyawuli yode galontiga uman limanani la gara min yede o de yibira nin kuma fo la sino kuma nunu ma fo ni kanda nyini kuma nunu fora de parce que udalen te lagara de la uye lagara de galontiga uye jiyawuli de galontiga uye qiyama de galontiga o de yubila nin kuma foli la sunu ma foni kanda nyine wa atadina liman kajjaba bi sa'ati shayira awanni ala mugo fana le qiyama galontiga ya kallagara galontiga ne ala jahannaba tasuma menene de bilinye ube do de kono lagara mugo madal lagara kola jahannaba tasuma de bilinye awa mugo fana shikalin de lagara kola jahannaba tasuma de biye e makafiru ya o kakkala nyuro munum banka jamana kono karamogo de bu bolo demisenu cela har ni bi ka silamiya kono ka to ka kuma do fodur min billah shikai ka silamiya la bada fandalmo kafiriya min ye ewa nawaqidul islam min bi hada madin ka silamiya guruja ibe silamiya la nafatala ala makotala nko adobe boni nenye adobe dusukun kono adobe ye kewale la ni yoro saba nawaqidul islam be fo abe lesiri nin ko saba dola kele ni yoro saba de la kele ne nen tay munye imma ina dina nani imma ina ala nani inni mbi labo silamiya kono ni waye na wakido islamu do be ko kuma wudo do ube foni nende nembe hada madel labo silamiya kono nembe bi labo silamiya kono nembe labo silamiya kono kele fulanna dusuku ni hada madin dara ala kolare illi munani ala ko illi munani lagare limani min ni dankaniya bala udunna silamiya kono ni mugo shikala ara kola ishikra silamiya la ishikra lagara kola iye kafiriye dusukun kono iye kafiriye dusukun de ke sababu ka mugo kafiriya nin togode la ni shikra ala kola donc kafiru yode laje ube kala nyoro la ka uka kala ndom bila anka kala nyoro la kankala demisonu la sika ni sara saka kunute ala yerete femminte ye ite se ka magala ko bewa ube silama daw la sika uka dina la parce que ni silama sikra ka dina la dro dina te ye kafiri de dina te donc yoro wa sabana ke wane ni mu'min iye qur'ana da ki senta ki jo qur'ana ka puru ka qur'ana doya ikafiriyara donc sababu min bi hada mare labbo silamiya kuno ki kafiriya yoro sabade do nu ko silamiya ciya fenye tanye o nu ko beta keme nani nawo abe bo yoro sabade me bisuku ke wale awa ala ko mugo ni ma dalla gara ko de la akon ni sara min biralinye ge janna batta sumate donc silama dew
kuma munun be fo awye kala nyoro la kawla shika lagara la kala shika alala kawla shika silamiya la akana tede ayedda alala de haqiqa akadda lagara la akadda ka silamiya la ni mu shikra munun dola kelela ye kafire ni sara foyti ni jannabati hari ni be salli kasu ala kan kisama إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا إذا أريتهم من مكان بعيد نكافر يجهنم يرجع كوتو يرجع نو يجهنم سمعوا لها تغيظا وبدمي كان دم جهنم دمي ni jahannaba be dimi na be meneni dimi na be gilini dimi o be aka dimi kande me jahannaba koni sami'u laha takhayyudan wa jafira anunanka dimika anunanka ubode me jahannaba me kanuna jahannaba do una de dimi bolo tanke qiyama kene kafir munun be fajiru munun be munafiqu munun be na ba fu ku beddi alema ka beddu abe dimi de awuli kanna mene ka uba me kuto yoroja ube jahannaba nguna kam me kuto yoroja وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا وإذا ألقوا منها نو يفل جهنم كنو مكانا ضيقا نو بلا يرولا يرو من كرولين جهنم كنو كله فلنا مغرنين وسيرلين دبي نيغون نفنا نيندغا جوغلوغوي جهنم دو نو يو كافر منو ني قيامه غلونتيغا يوبي شكرا قيامه لا يوم القيامه دو نو سارا اوكا نو يفل جهنم كنو بو فيلي يرو كرولين دو جهنم o kofe wuri u fana sirilende be ñogon na fana min ne jologo wiye nin kera dawu hunalika subura ulu yere be halaki de wure am perdila an halakira o kawuli kante ke fuye jahannaba kono note ube halaki de wele kana yerema ube perdi de wele kana yerema ay bil wayli wal hasarati wal khaybati halaki bande yasan kundi halaki rasa ande perdilasa ande jigillan kono rasa kuma situ bolo jannaba kono ninte nu yenni fala bafuma la tadu al yawma suburan wahida abafa kana halaki kele nyini de halaki kele akano wole de an halakira halaki kele kana wole de akana wole kene halaki kele la tadu al yawma suburan wahida akana halakili kele akano wole abi halakili chaman yere de wole kana awma aw makala لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا بياكنا halakili kele nyine وادو صبورا كثيرا اي halakili chama de nyine halakili chama ayode wole kana ayrema قيل اي لا تدعوا اليوم ويلا واحدا halakili kala kanu wole وادو ويلا كثيرا اي halakili chama de nyine وغيل صبورا الحلاق توسر كلا دو ko subura kure munye ko halaki wali ajharu bunkashirkum min bangelendo anna subura yajma'u halakan wal waylan wal qasaran wad damara subura bin mbere faranyogonga halaki de do wayla de do predi de do ki gurja de do ki kari ki gurja subura bin mbeta donc ala ba fa kana o kelenyini de aya chaman de wo halaki lende donc subura kore halakide ala yukalla halafo ala bena ni nye mugo kunna duye ala bena ulo fana kalla harafo lawara parce que qur'ana
tarqib wa tarhib nayi baga yorola abi kanu katala kan nema la yoro dola kul mahamura fuye azalika min jahannaba min fura yala khairu odi kaniba am jannatul khuludi allati wudda al muttaqun ube dumeli arjanna so min bilala arnya siranya bagawunye yala jahannabaw ani arjanna juman kani arjanna awa arjanna abilala arnya siranya bagawde donc mugumi ket ni hakili ma yesisa ni so fulala jahannaba mankutu fora jahannaba don kam mankutu foriye arjanna foriye qur'ana kuna mankutu fora arjanna don be nema mino fora hakilima ni so fulala ibe juma nyini yere ibe arjanna de nyi wodi ato ala ko yala nin jahannaba min fora ale de kanyi wa ube arjanna de kanya arjanna min beddi ala nyasra ya bawma kanat lahum jazaa wa mashira awa arjanna kera alanya sirnya bagaw saraye arjanna kera laba nyoroye alanya sirnya bagawe mo bisra alanya arjanna de isaray lagara mo bisra alanya arjanna de laba nyoroye lagara ala ko kanye mo tisra alanya edalente yawmal qiyamala ubu yula shika qiyamala ukakkalan sugu munun fulen ni jamana nunun kono ni jamana ete ni jamana injugu ya do ko galomba kono dina jugu ba kono fo alaka ko do bisila ni be wole kanyininka salafu ye bidiya sugu bidiya teriga kele abe mogo be ni nimba moko bi bidiya sugu bidiya jugu sira be dina kono abe mogo do be nyininka ke abe mogo be doni jamana inkono abe ka hakilina be maliya yo maliyam be hatagiya de doni nyuman de kanyine kono sey munu ye min fo sunna kitabu ka kala nu kala na u ka fode sino an ka jamana bi umma ko be sunna doni ke baga nyuno ma koy usemini ko ni maktaba fa sunna kitabu la bidiya mo nana maktaba kono ka bidiya ke a kitabu fule abe faden de sunna la ko kitabu kelen be se ka kuma wa kitabu kelen te min be se ka aradu ke bidiya mo ka nya ko fo karamogo sunna karamogo awde ka kitabu sunna kitabu nunun kono na kala na yu kala fana ate dadu ka de ni bidiya mo ya ka bidiya fo ye bidiya ke dura ya aradu ka mo godo fo ko biara bidiya mo nani erje susu ni fo anyore fo min be tile ni ma tile herala i jugumo be tile ya aradun te bila koy kara duke mo ka bidiya mo ka munafa o ye wajibi de dinala aradu ye wajibi de dinala de shawul sirabun taymiya we ahmad ibn hanbali nyininka ko yala mugummi abe araduke bidiya mo ka ni mo yin fana dole ke bagade do mi alete araduke bidiya mo ka be togodi akon min be araduke bidiya mo ka ko de kanye katimi min ga dade parce que min be araduke bidiya mo ka ko ye jadu kelade salafu salihu nu yutanu ba fo kana misadidan ala ahli albidah ni salafu be mo tanu witanu ni ko atunka gele atunka diri bidiya mo ka kosobe sa ko ni tumbe tanuno de salafu tumbe mo tanuno de ko ka giri bidiya mo ka te bidiya mo masalha tumbe tanuno ode dona na ahmad ibn hanbal ma dondola awa ko ahmada ne be siraka kuma mo ka nkana tajuru musoro lagara ni mo ka hakke kana sil lagara ahmad ko ha akoni dade ne yindade cinya be bange chogodi ako dade ne yindade cinya be bange chogodi ate bangewo mogo niye fenfo nindina kono atala aradu be kikaya mogo niye fenke nindina kono ata kono aradu be kiya abe kikaya min bambo nyogona alquran wa sunna ala fahmi salafu salih ambe segode bambo nyogona me ko aradu te kikawa abe kikade aradu kitabu fulo yere qur'ana de aradu kela fulo yere ala de ala yi aradu ke mushriku kare ateya aradu kitabu fulo yo qur'ana de yo ala ka tunanda ma lahum fiha ma yasha'una khalidin
وعدا مسؤولا لهم فيها أبي أرجنا الدنيا أرجنا كنو ما يشاءون فين كدوية فين كدي أرجنا الدنيا وبي أرجنا كنو ودياتو بنخيم كنونيا كنو ينكرا كويالا أرجنا مغبدين سرويوا أكو دين سروتي أرجنا من نم مغمي دين كنوية على باديما ko paskala ko lahum fiha ma yashauna ala kunna arjanna denye fimu fin kanu abi arjanna ako dente de den ko tede min ni eye dende kanu ala dendi mo yode kanu ala ba dima paskala ko fembu yar janna kono yemu kan nyaayi ni don ko ba do fana nyinin ka ko yala sino go be arjanna ako sino go tar janna sino go ye segende be sino go la hada mademma segenta arjanna sinugote wa fana kunni mugo min yakanu ka sinugo ala bi la sinugo wala hum ma yashauna wala kum fiha ma tastahi anfusukum ala ko fembaw ya arjanna dur min kadini har ni arjanna kono na min tede ni nema de do ni e yakanu ka ki ala ba kiye awa do yekiri do nin kono misali la go fana nyinin kale ke doni ke bawula muso ale furla ce chamun yaro hada maden min islama nyumay ika muso kera islama nyumay a furla nyogo na jiya kono aw sara kato nyogo furla na kera arjanna dunye lagara ika muso arjanna fana kono abe kera mu'mini abe don arjanna kono ika muso arjanna kono bo koni muso misisa ale furla ce doma o fatura o kofe cewure yata o fatura o kofe cewure yata o fatura konna ni nunum be nyugon surar janna kono abe di jomma don ko yo nyugon soso do ko akace folo do ko ayi Allah banna min bolo abe ke ode arjanna kono do ko ayi afurla ce hakim minnate min yu be ka jogo nyuman tigiye abe di ode mar janna kono do ko ayide alaka aya koso walahum fiha ma yashauna walakum fiha ma tastahi anfusukum nunu nan yogonan ko ce nunu nanu ya nyon sora arjanna kono min kada ya arjanna kono durabe diwde ma min kada ya arjanna kono abe furude ma abe diwde ma ko ala ko qur'ana kono lahum fiha ma yashauna ko ala ko be arjanna dewnyo be min kanu ode be kuye arjanna kono khalidina ubeddume arjanna kono kana ala rabbika wadan mas'ula ni yillahi de muhammad ni tigi ala ya bila yereka arjanna dumbe ala nyinin kan nin allah gara anti ala iko bando arjanna kono ala bafu aha ayedo arjanna kono wadan mas'ula lahiru de ni arjanna dumbe ni lahiru ubani ala nyinin kala ala babu ashrafi fana abu do arjanna kono يقول سالوا الذي وعدتكم أو خال وعدناكم مننززا دوكو كما لنين توسيري مني كو أي على الدليل كان وعدا مسؤولا مسنن الله رتأويه أيو على الدليل أكم مكوتولا مسنن الله رتأويه أيو على الدليل أكاكولا أو خال وبدوكو وعدناكم ألقوا وعدناكم مننززا ne alayillahiru ta awye ewan babu ashrafe fana billahiru tawiyan ba fu ashrafe wa qala muhammad ibn kabil quruji fi qawlihi kana ala rabbika wadan mas'ula innal malaikata tashalu allah mujalika kum malikawde be alan yininka lahidu inna arjanna dawnye ko malikawde be alan yininka arjanna dawnye lahidu inna ربنا وادخلهم جنات أدنى التي وعدتهم مؤمن من توصيفه ولي يقدر لك مني وهي آية توصير آية وريه قالك آية وريه لا ملكه وبافو ربنا أنت على أدخلهم جنات أدنى يكادون أرجنا دون ودو أرجنا كن أرجنا من يسجي أرجنا سوي التي وعدتهم أرجنا من الله رتويه وكم ملكه وجبه ala nyinin kallahidu inna hada madun nola kada masula ko alla nyini ode
وقال أبو هاجم إذا كان يوم القيامة قال المؤمنون ربنا أملنا لك باللي جامرتنا فانجي لنا ما وارثنا دو فنا كو يوم القيامة دو كم مؤمنون بافو علي أنت على إيه أنيا مريا كانك كم منوك أنيوك إفنا الله من تاني أبو أشرف أني ونين كلين كوني نندي وذلك قوله وادا مسؤولا وهذا المقام في هذه السورة من ذكر النار ثم التنبيه على أهل الجنة من سورة فلك منك على فلك منك من سورة كنو نا يتاسم الدنك وفو وكفي كان الجنة الدنك وفو من يغنى أبيكم أبي سورة الصفات لا تقومي تقومي على الجنة الدنفو أنو بالنيمة منا أنو بالنسنجة منا ألك ذلك خير نزلا ذلك خير نزلا أم شجرة جهوم تمام على الجنة دون تافو يرولا أقول يا لنندي جيجي يرونيماي وا ودي جهوما كإيري جهنم كونو ودي جيجي يرونيماي إن جالناها فتنة للظالمين ألكم من جهوما يري عليه كفتنة تونيا لكلاويا إنها شجرة تغرد في أصل الجحيم جهنم كإيري يري دي عليه بو جهنم يري دي تمانتلا تلوها نوي أكبلوه كأنه رؤوس سياتين أبيكم الشيطان كنكرو فإنهم لآكلون منها جهنم الدون باللين جهنم يري وبو أدي دو فمالئون منها البطون وبو كنوفا على ثم إن لهم عليها لصوب من حميم نو كنوفا جهنم يري جهنم جي كلام وبو مياكا وبو دي مياكا ثم إن مرجوهم لا إلى الجحيم وكف النوح كنوفا جهنم يرلا جهنم جي كلاي مناكا وساغيرو تكفوي فنا ني جهنم تي إنهم ألفوا آباءهم الضالين من منين الناس نونما ويوفا من فيلندو ولو دي سروفيليكا فهم على آثار يهرون وفنا كليرا كتوفا قروكو وي أدعو الله سنين جهنم جنة كتما بل من فاكر سرا أبي هذا مدين كامل حلقة جيان كنو كتي حلقة لاغرا ني الله ما فريقا ني فاكرو ني ياسر أبي كم منو فبك ولا منو ك دينا كنو ويرا قرانا ني حديث الله ني فاكرو ني موكو كم منو كك ولا ني منو ني قرانا ني حديث يغونتا يكولو تكبارك نوي إما تقولو كولا ده يتقرا قرانا ني حديث ده كو min ni asore ka fakuro ka kuma fota wubi mu ka kuma fota anu ka ke ta muni qur'ana ni harisa nyogon bila ubila dai umachima ubila yimmo ke machima ifakuro machima hara banyere ka don kono ni sara doruba fo alaka jati ke nabiye alaka jati ke muhammadu alaka fara ciren ka jamaka e yimmo ke be mugo kelen kelebe kabila kelen kelebe ikam mugo folo be lagara uma foki alaki fara aka kabila kuntiki ka jamaka wo uma fo alaki jatiki ki mo ke wo mo sima fo dawla alaka jatiki ka faay ifa be yo jamu fa be no te fo jatiki be ken nabje e ni jatiki be ken cide ne lagara I jatiki te kay jiya fana kono ni do be ke ko ti jatiki ke cide ne lagara munna anka jatiki te ke cide ne jiya kono alhaka kaliman da man balimo subhanaka allahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فاتقوا الله عباد الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. عباد الله، إن مما يجب على الإنسان أن يسعى في تربية أولاده تربية إسلامية صحيحة، لقوله سبحانه وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنت أيها الأب إنك مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن تربية أولادك من ذكور وإناث وعن تربية أهلك وذريتك. فاتق الله سبحانه وتعالى واعلم أن هؤلاء الأولاد إنما خلقهم الله سبحانه وتعالى لعبادته وتوحيده، لقوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الآباء إلى هذه المهمة العظيمة التي من أجلها خلق الإنس والجن. فقال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة ل7، فإذا بلغت أعمارهم 7 سنين فمروهم بالصلاة. ويفهم من ذلك أنك تعلمه الصلاة قبل تلك السنة، تعلمه العقيدة الصحيحة، يعلم لمن يصلي تصحح عقيدته، ويعلم أن الله سبحانه هو المستحق للعبادة كلها، وتعلمه العقيدة الصحيحة قبل بلوغه سن 7، ثم تعلمه كيفية الصلاة إن كيف تأمره بالصلاة وأنت لم تعلمه بها. مروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10 إذا بلغوا 10 سنين. وقد امتنع عن أداء الصلاة الواجبة فعليك أن تلزمه بها، وإن أدى ذلك إلى ضربه وإكراهه وإلزامه. كل ذلك لتقوم بأداء هذا الواجب الذي أنيط بك والذي أنت مسؤول عنه يوم القيامة. فصلاتك لا يكفيك أمام الله ما لم تسعى في إصلاح ذويك من أولادك وبناتك وبنيك وأزواجك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله. আমি আল্লাহ তাআলা তারও কাপন মানো কাজার কালা আমরো কাজুনিয়ান নয়া আমা ওলে আলে সরনে ইসলাম নামো কাজবানি ni momi kalete ka bonita uskilamo kaji alau taala ye kaji mereka oleh tawya pasal islam alau taala ye
وعلى سنة دميت لهم كيشان ثم كم موم كرفا إلى كيشان تقولوا لا على قصة كيشولا على بنيامنا وعلى سنة دميت وبلغ دمي موم كرفا إلى ولي جوي على ذلك جيم كرفا إلى شنا مسول يسلا على ذلك يجيم نولا كونيالا يالو رفض إذا تمني كتيمالو نسمع ما قدويني إجون لا كونيا إكسر جمان دوجون كرو شرقولي فصلى الله عليه وسلم أقول أنكرين كرين بيم بني كلا أنكرين كرين بيم مغير كونيا دو كربلام مؤمنا إذا من تمني كيكا كربلام إذا تمني كتيمالو بيجي مسولا كونيا ميكا سلا جمان دو كرو إلمي جيم باي إلمي جيم باي إذا تمني كتيمالو نا إذا شمولا كونيا ميكا سلا جمان دو إجون كرو يسلا على وتعالى إلى لا مثل لا ترى مثل تقول إلى قوي يقول ما نوتا تبي بلا شيء مالو نده ما دام ما مثل لا تقولي وبرا إلى بسمار سندنا ويقول ما نوتا تبي بلا شيء مالو نده ما دام ما جو بلا سندورينا إلى كذي ما هو على تصل كبرني مانك نوتي إبوكيا ما كنك أوتا تيجي بلاكيا ما كنك ما دما إما سوى بالي تيجو ما إما بو أجلنا الإسلام على جنيا يجي جيما يا فلاي الإسلام على وتعالى يقول كلمة إلى ربي على كل يمين ما يجي جيدين كمان مسوما وفلاي على كل يمين أولياء كلمة نبي مثلا برونه يا بلي فلا تقول seri kelin ñini ɓe ɗile ɓe ñamima a ñinin mbi sow ñakili ma yijjum fana bila seri kelin silaka ala soto toli o ñinin mbile ɓe ñamima yagili kono a ñinin mbi sow ñakili ma yeddum ñinila dimbayandi ala soto ceeko mabo ala soto ɓe ɓe dama yirala yesila alahu taala ñede ibn adam mangini ka kungo mu matiya marula ka fara isaka wole jema ya kungo yi ka sila juma do koro ika munira ola ala wa taala don ko amma qur'ana kono wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun aku alim majinuni adamadu la kuy kama fuka ali ala wa taala kelim badu alaw dala kandan kuni kama rukuru ko ka ule fulani alaw dala kirim batu alaw dala kandan ule kama demo karbala ilela anyana ile ka ko dio dana ko mi ko so yeki jaddo yeki ur kala mayal ile betewa yala ibe dio kala aqida nyumana wa eske dio yelli man yani alaw dala kilmantiya ma eske dio ka alalowa demo bi bolo yala ni dinu mo ka ala ta'ala lowa ni go ka ala lo yala mo ka ala lo ka bo ala kirimi ka kan ka ba ni don ko lowa yala yiki dinu karan tola o ballo ka bo ko ba to so be ka kan ka ke ala ta'ala kirimi yala yiki dinu kara olawa yala ika ala ira i dinu lawa i dinu ka lon ka ko be ala ta'ala kirimi be dinu ko lo walima yi ka dun sorotin ko bila ina fo sahabe ñamima lamo bagati ola ali digan lamo togo kadi mogo ye ali digane bi bolo ni ma digan lamo togo ñumana ibe kungo sora kiyamalo na kumati adamadema ni digan kela i bolo ye digan lamo togo ñumana digan toro kana di si ñomo mana de ibe kungo sora kiyama walima digan yere yi jango digan lamo jola digan ka nyina me be nya ayere bolo nyami ma mi e domini fanfela ni kene ya fanfela ni jango le be mai ni ka tiamo na ma de adamare ma ala o dalam mai jo di ma ke den lamo jola ere ba ka nyami ma ala o dara ka jo di ma ke jo lamo jola ala o taala ba ka nyami ma o yi ma dia bu ye doni ala o dara ka ni sigi ko ile be fayde ke na ko tigi o ile kal la nyini ibe fayde ke dunia ko tigi o ile kal la nyini nga ala kal la nyini jumai
alaka lani ni din yallon ka foko alale ka ledda leka kobele alaw taala kele mulu aleka kan ka alaw taala kele batu wole alaka lani ni din dani na alaw taala bulu yeji jele kan lani yebbe alaw taala tamama tele ne ka wulu ba ko yeji jewma min mo min kala alaw taala kele harje dina dinu no dana komi konso ile ma den kara ola ile yewulu ba jumule yeji jewma ile te wulu ba juma yeji jewma Allah torika zilalo ka ja kilingire bema Allah torika mobili sanga di den kilingire bema ni mar jina sila do jom ko ile wulu ba jumule yeji jewma ile ma heralla te jewma maya sara jemu bi bolo eka dunia to ani dunia masaya ani dunia soro iko sababu beji umma imma ukara tauhidula imma ukara aqida la ile no wulu ba jugo te joma ile ma jo ka geni la bele ile le ka jo ka geni kien kama so ka geni jahannamai yoro min sigiro azeni min la ben jahannamai ate ko ka geni mo ima jo kala tauhidu